Ini karena Isra Mi'raj. Iya romelo iya ala kotoma meraja adalah hikmah. Iya kotoma kada hikmah berarti pak disengang. Iya kotoma kada hikmah Isra Mi'raj berarti pak disengang iya angkai na tampu hilalanna peristiwa Isra dan Mi'raj na kita. Nah angka 23 agaga na pak guru ngetau pandrite uluk ko peristiwa ini. Jadi mudah-mudahan ang kawat di talolong matu. Nasaba meteta ni tu mameraja. Meteta ni ya ko tahu ni mameraja. Yan nang 10 na tahu ngumuro na 50 tahu. Berarti sekitar 40 tahun ni mameraja. Iya. Jadi mudah-mudahan ang kawat di ngilolongan. Iya, kebawa di tabawa rewa. Hikmah. Iya. Jadi makoy iro na bitta pak bu watun na melo ipalalang o kupong Allah Ta'ala. Ang kedua telu peristiwa na alami na bitta berkaitan dengan kehidupan na. Nomor sidi benena na bitta kami nan napuji makunray kami nan masengarang yan narito Khadijah wafat. Masarame man niyatin na nabitta korok. Amurena nabitta makoto. Matetoy. Yang menjadi pelindung. Kemudian yang ketiga. Mases satoy pakalinong atutungal lino na berupa ekonomi. Nasabak di boykot. Tapi ia agagaewe susalinomi. Susalinomi. Na iya na rupong Allah Ta'ala nauli inabitta. Berkaitan tema yang kayaka untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi dua rupa tu yang sana, mega tu rupanna pacarama, mega tu rupanna pendapat. Iya kong katako si salay matu ya rupan dapat upalabangnya si bawa bisa tangkalinga. Itu karena keluasan ilmu dalam agama, istilahnya keluasanna. Dua telu ganna pak disanga hilalan agama. Jadi aja tak kermari je nasi salah. Mak dupa-dupa memang patarona atau pandrita dalam masalah agama. Iya na melo upangolongan. Maka daya rona bitta wattunna lai polei na ko malaikat Jibril lai puet mematto arona na bitta. Istilahnya di operasi. Tapi aganna na bitta yala jantunna. Nayiro jantun na nabita, napatamay malaikat Jibril o kusidi onrong. Makarano ko dalelewe dalam satu wadah. Iyaro onrongnya ang kami matuna wayna. Air itu adalah air Samsam. Iya ko tau pandrita papiki makadai lay bisay. Iya ko idi o ko patareka ede. Nasabay ko makadaki ibisay berarti macarepa. Nadi na macarepa atin na nabita. Na tau dega atas salan na. Mapacing. Jadi makadami tau pandrita. Iya ro jantun na nabita. Narekosiges sa isi dia aga-aga. Wadingi mancagi pak burah. Naleteki baraka. Sehingga makadito pandrita patarekae. Way Samsam mimelo na disari baraka pong Allah Ta'ala. Iya ampay alik kesempatan. Pasiges sa isi bawa jantun na nabita. Iya. Jadi tanya jantun na nabita ibisay. De, air Samsam mimelo ipancagi pak burah. Makanya purana tona ges sa atin na nabita jantun na nabita. Air Samsam itu memiliki dua keistimewaan. Ia ko inungi mancagi pak burah. Yang kedua, nampamaso tawin na rekoninung. Paselean re. Nasabak puray na ges sa jantun na nabita. Ang kamo pa ito agaga. Na barakati po ng Allah Ta'ala kung manuro patareka, pay makadakaw na madupa-dupa ito pendapat. Hajar Aswad, yedi pole mangumrah, pole haji, ya gangkulya nga hatu untuk bawir Hajar Aswad. Sila pa tawe koro, si jajja ay naklaw mo ha. Ang kalalo taw denu le makbawe, makbaw palikkin man ni nasangi. Nakama ni liman na napanimaw ko liman ha. Pak dena nule latu
Onro lakdak na Mario Marano te bawi ro Hajar Aswad. Na ro Hajar Aswad pak batu. Pole surugah. Menurut riwayat dia saya ulolongan. Batu pole surugah. Itilok kolino. Ro batu pamulan na maputih. Dia na mabolong. Maputih. Tapi onro egan na mitau bawi. Lete dosana lokoro na sabari ro batu mabolong. Makanya disebut Hajar Aswad. Tapi ro batu ro maka dia tahu pandrita ya. Dega jamaah haji siba jamaah umrah. Bawi ro batu ro. Seandainya Nabi tawatuna matawapa dia na bawi. Ia kene makamu Ibrahim. Onron na maceke Nabi Ibrahim na bau Nabi ta. Maka semua orang akan mencium makamu Ibrahim. Agak betulan lah. Hajar Aswad itu mulia. Karena Nabi pernah menciumnya. Jadi itu pendapat na tahu pandita ro. Jadi lai mulia kami Hajar Aswad karena Rasulullah pernah menciumnya. Tapi makada itu penjelasan na kodalele makada iya ro Hajar Aswad iya kolai bawi paselle liman na memato po ang Allah Ta'ala polino. Jadi gini gitu bawi Hajar Aswad itu seakan-akan dia mencium tangan Allah. Makuilo. Jadi itu yana tu nakala guru takali sidendreng almarhum iya ro tau bawe sanrawe-rawe nareko na bawi liman na po Allah Ta'ala. Tapi cara mana guru takali sidendreng rampe ya ro. Kemudian Nabita mancaji guru ngetoy. Yan na melo yala hikmah Pak makalaki na hikmah to. Iya ko to makada hikmah Pak diseng. Yan na melo yala. Magi na jantun na Nabita bisay. Magi de di Dio. Magi de di Cemme. Atau magi de di Jenneki. Atau magi na yero bagian-bagian di perutnya tidak dibersihkan. Magi na jantun na. Na jantun na sitongan na digaga carepana tuh. Ini pesan. Maka daya komelo kolo si runtuk pong Allah Ta'ala. Atau iya ro anu melo elo ko pong Allah Ta'ala. Pacingi bijolo atimmu sebelum jokka. Sinin na jama-jamangi o kumanang isanre. Kumanang isanre. Apa tahu kepujian si bawa tahu ihlase atin na minonroy. Itu. Iya. Ya kada melo gi laya cangia tahu ya tahu de atin na minonroy. Jadi pakanjaki atita narekong kagaga melo ijama. Iya na masalok kwe masolat tu cepat. Tapi iya na makanja mo kwe akaran nuki. Maka itu kuncinya. Magi na kalay patamo kwe itu pesan. Sebenarnya makada bersihkan kalbumu sebelum engkau menghadap. Jadi pakanjaki na papipacin na ati itu termasuk sikiri. Jadi ya tau melo mas sempajang pakanjaki niya. Tau melo umrah pakanjaki niya. Melo haji pakanjaki niya. Melo mapuasa pakanjaki niya. Melo masidaka pakanjaki niya. Pakanjaki jolo kwe. Tas salakamay o kwe masolaman na to. Yan na to ampay alina pangulut tay Imam Nawawi at Dimaski. Dalam kitab hadis Arbaimun Nawawi. Hadis nomor sidi. Paling ada hadis tentang niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Tungka amala yang kapinasi boy niya. Majapu tungka amala ilolongan sesuai gaya kata. Oko manimondo. Kaya gataw puji riali kaya gatan niya. Kaya gataw ikhlas betul-betul beribadah. Oko minya emondo. Ipakanjaki jolo. Rampan na nyawata. Pakanjaki atita. Napay pamulay. Kemudian. Iya ati mapacingnya. Ina makanja manang ihalaw saliwang. Makanja manang. Iya na tahu makanja atina. Makanja ihapangkaw ka na. Jadi na mo maga. Egan na sa kingker tapake. Kumacare payatita. Degaga. Iya. Yan ati masalah. Masalah manang. Iya. Yan na may kataw pacay-cayran. Atin na itu masalah. Yan ang kataw mapat di atin na itu masalah. Betul kan lah. Oku itu monro dasarnya. Makanya atie iya rojolo lay bisay iya na rojolo lay paresa na rekotomelo makasibya.
Itu agurong. Salah kamay, apa nabita melona ipameraja, atin na jolo. Yang kedua, hikmana. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Telu agurong ng ngokwe. Telu. Yang pertama, subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan. Jadi di palalam inabita. Denalalam nga, ipalalam. Ya kung kajak dinding. Oko masigi tak. Ya rojangi macan ne. Cicam ni. 24 jam. Itu dalam sehari semalam. Jadi kedua mi macan ne. Sesusiwan ni. Tapi nareko na puta ipu imang. Namo kasih ratu jadi toh. Kira kan? Jadi aku makadaki malalem maputara sendiri jange cicem mi macenne dalam 24 jam itu akan cicem. Tapi aku ipano inai puta. Namo ka 50 nelo ipacenne jadi toh. Ipalalem ya sana ya. Tapi kole na malala seko nero kemampuan. Nabita ipalalem. Oleh kenro. Tapi itu koya ede natapui nabita. Deni tapu nabita. Dena kada subhanalladzi asra bi Muhammadin. De to na kada subhanalladzi asra bi rasulin. De to. Jadi dena kada puang Allah taala napalalang isurona. De to na kada napalalang inabinna. Maka nami napalalang atanna. Jadi ya komeki malalang ancaji ataki. Komeki ipalalang. Jadi aku maka dari hamba tanya nabi tabawa. Namoi diangkai oko hadir wat dito melakukan perjalanan ketika sudah menjadi hamba. Nah, jadi dia tu nak kena subhanallah asra bi Muhammadin. Dia tu nak kena asra bi rasulin. Maka dari bi abdihi. Nah ini atan nama nangi pung Allah Ta'ala. Tapi ini mengaku. Nah kuimo ke pung Allah Ta'ala. Maka dah atakku ya. Apakah mengaku ki maka iya atamu puang. Tapi nangakui ki kapung Allah Ta'ala. Yana persoalan. Maka itu pandita ini misangi presidennya. Tapi ini saki ke presidennya. Lagi sa Prabowo. Itu. Ya kui maka dari presidenku ya. Bisa. Tapi maka dari tanai Prabowo. Bisa gaya ano kok kada de. Jadi pertama mesti diakui. Ya kui ki mancaji ata. Angaku ki mancajiata. Nah ku itu ki pung Allah Ta'ala. Ya komeki palalam. Kemudian pelajaran ketiga. Minal masjidil haram. Ilal masjidil aqsa. Iya na pokok na. Masigi. Loko masigi Padahal nabi taka kaleko-leko. Dan alam po to. Oleh ko Makkah masjidil haram. Ibawa law Madinah. Nasalay Madinah ibawa law Bukit Tursina. Okui Bukit Tursina ipaliwangi Masjidil Aqsa. Ibawa law Baitalahmi. Baitalahmi na parewa law ko Masjidil Aqsa. Macene. Iya ko okoy Makkah Masjidil Haram. Matarul law Masjidil Aqsa. Sisa bumi 40 kilo jarakna. Sisa bumi 40 kilo jarakna Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tapi nasaba okui Masjidil Haram. Law Madinah, napalau Bukit Tursina, napalau Baitalahmi, napatamo ko Masjidil Aqsa. Mancaji 2.164 kilo. Lagi on robelana. Macam ni ya. Tapi magi ayae. Okay. Magi ayae. Natapui dua Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Makadaka onna pamulan naro. Ami raja manang peko carana. Iya kong kakampo melo talawi pak bu barakna. Okoki manisa. Melo ki loju pandang. Ki loju pandang. Tate aserae le barakna kumek joka. Asam pajas sunna musafir ki oko bolata dun rakak. Ya tapura nama asam pajas sunna musafir. Tato kami maniati. Tania kan ni makada oko kak matu masjid rayana pangkep
mas sampajalor. Di tempat ko memang niro atau mas sampajasubu ki meki loju pandang mas sampajasubu ki ko masigit teh. Tanya ka memang ni maka insyaallah meka loju pandang romatu oko ka pangkap matu mas sampajalor masigi sigeri barat. Ia ko tasalai bolata tadapi ipare-pare tappa kecelakaan silepoy otoy atau tak balik na takko tomate aga pakutanana po Allah Ta'ala loko malaikat pole kenri yaro takku kenri melollah maka da pole masigi erona masampaja subuh melo iloko pangkap masampaja loro maka dari po Allah Ta'ala atakku ya tuh nasabak polok ko'y masigi elok ko masigi. Tapahan eh. Ya ko demo patapahan ila ulang. Jadi aja takkada meka law jupanda matu okko pi pangkap tole paman retang aso. Aja masigi yonroy mapalatu masigi to yonroy jokka. Yan nariyasam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Magi romeraja na masigi na tapulo ko masigi padahal masigi law Madinah masjidil haram law Madinah Madinah law Bukit Tursina law Baitul Lahmi na palo ko masjidil aqsa tapi magi na aqsa itapu na sabaok pi romatu latu masampaja jadi ako meki joka toli sampaja tonroy mapalatu maka da oko kak mas sampaja subwe insyaallah matu ko kak pangkap mas sampaja loro lepagi pare-pare manre tunubale denan caji masalah lepasiki baru manre baralle dena masalah nasabak magai capak na alalangi purani pau tapi leko-leko ki matu tanya na masalah ia ko mate ki ko pabelu barallewe ia matotu nakutan apong Allah Ta'ala maka da kenri melo Allah maka da melo ilo mas sampaja loro ko pangkap. Itulah yang disebut dari masjid ke masjid. Siaga belana ala langeta dihitung ibadah. Karena perjalanannya dari masjid menuju ke masjid. Dari sholat menuju ke sholat. Itulah hakikat perjalanan. Jadi maka itu patareka kega ala langan lino. Kega ala langan akhirat. Ia ko angka tau maka dame salayo ko na melaw pasae makmalu. Ala langan lino miyatu. Melo iloko na loko romandre ala lang lino miya tu. Tapi nareko makare oko ki jokai oko ki romatu masampaja loro ala lang ang akhirat na yatu. Itulah perjalanan akhirat yang sesungguhnya. Iya. Tapahan ikan kaya loh. Oh iya. Nomor 2 kan kena talolongan. Iki kenro melo namo idi role Pak Mega toje bita pas sepeda. Kelompok pasapeda ini rupa kelompok pasapeda si pulungi maka doko ki masjid raya jo masa peja sunat duha matu napa to joka usahakan ini dapi oko anu masa peja loro iko matangangi masapeda tabuan no salo etamate salama ki apa alal amulanna lalangange capakna alalangange purai ukur betuanganna polokpi masigi itu meloko masigi polokpi sampajang eloko sampajang itulah yang disebut dengan Isra. Ia tona penjelasan napake tau matotta maka daka tau matotta nasaba ia tau mato macocoy mi kepake ia tu makade sampajat tepat tu biasa tangkali ngadi sampajat tepat tu jenek teluka cerita bola rondang apa aku bola rondang ini kan bicara tudangi makui akatan ia rona bitta hak desa jadi ya kong katau pasala ya tu sampajat tepat tu jenek teluka tau demi na paham iya haro biasa waktu ku mak guru ku pesantren ni guru ta aji patahun ding almarhum biasa ku waktu tanah-tanangi ku makne kia sampajat tepat tu makne guru ta biasanya mas sampajat tepat tu asam pajat teruko pasti sambung sampajamu loro ta masya salah sampajat si kota mangari biasa 2 telu mani tahun roi maku tanah-tanah angka 2 telu penjelasan dan itu terkoneksi dengan hadis
Angka toko kita na pangluta Hujjatul Islam Imamul Ghazali. Nuliang ko perpustakaan. Ihya Ulumuddin ya. Angka kita baca-baca ternyata na kita gondolo kapan Ustaz? Kita gondol na. Itu ko kita gondolo na mapandiulu baca. Makoy Iya sange pak sampajat tepat tu iya ko suju pacapurang pada nak kapurang ni masih pajaloro to. Iya deh ena pakai tapake ni matu pasarai. Iya ko suju pacapurang ni matu oko raka pacapurang na sampajang sarai tania kameman ni untuk masampajang mangaribi. Ko suju pacapurang ni. Tania kameman ni untuk masampajang mangaribi. Suju pacapuran na sampajang mangaribi matu tania kameman ni untuk masampajang isa. Suju pacapuran na sampajang isa tania kameman ni untuk masampajang subuh. Magay. Iya tu kak sampajangnya dua niat na tu. Niat sampajang si bawa niat melo mas sampajang. Dicapi pakolinga niat sampajang nareko kata bere itawe. Niat melo mas sampajang oko pi suju pacapuran ini pakai. Jadi ya kau suju pacapuran na atau kan niati untuk pasi sumpungi sampajang asarae. Agar nasa nabita hadis sananya. Umatku adalah umat yang terbaik. De nagagat cau kanja umatku nasabak magay meninggalkan satu kebaikan menuju ke kebaikan yang lain. Apa iya tu kota papatui? Cek dela dan tuat tu tapake mas sampajang. Sampajang loro 5 menit. Sampajang asara 5 menit. Sampajang magharibi 5 menit. Monro basige macurita. Kajang isa, mak gosip, sijang. Maga ni kira-kira. Na napay 10 5 menit mas sampajang isi jani mak gosip bangkaro ni. 40 atau 5 menit bangkaro Iya. Jadi magis sampajangnya ni tutu beresalang. Na iya ro beresalang kak dua mi. Iya ko magay to mak beresalang. Nomor si iya ko to si runtu. Yang kedua iya ko magay. Iya ko to masarang. Nama kiro. Makanya beresalang lo atawe pasi sumpun ni wattuna sampajangnya mangoloy. Beresalang lo abiwe napa mula pasang wattuna sampajangnya labae. Aja jok mula pasang iko dia nata sambu. Yan riasa sampajat tepat tu. Apa angkat tu alasan apa? Maka damanang kay pasi sumpu-sumpu makoy Iya ro taumannya pigaw deceng pura catak. Catak itu. Napa iya komannya ki pigaw deceng icatai itaritonya palang. Angkana palang na cidi. Ko icata itu ya itarinya palang. Jadi ya kodena sampak jamai tatak toliang kaya roh palangi dia nata susu. Itu kanjak na tomannya. Makanya sumpu meman nih. Jadi taniakan meman nih. Untuk pigaw isang pajang yang berikutnya. Iya na tu alasanna kenapa kita kekal di dalam surga. Padahal umur dan pahala terbatas. Magay. Karena niat melakukan kebaikan yang tidak pernah berhenti. Dan itulah yang dibalas terus menerus. Jadi tapahan ni kan kaya Rodi? Ay tapake ni harus sampajat tepat tu. Nega apa tu tahu salah pahan nasangnya sampajat tepat tu dia na sampajang. Cukup ni bawa na pacenga mako na pemakapat ya panguloy atina na pakada. Alhamdulillah selesai. Wah. Dan dia sampajang sanaya ro tapak koro. Si salah penting cede jelaskannya tapak koro. Taruh kali saya cede lo koro tapak koro ero. Iya ro pakasibiannya mak dupa-dupa. Angka pakasibian na matay. Angka pakasibian na docilie. Angka pakasibian na timue. Iya. Namo tu ya ro ya wae la marupa angka to pakasibian na. Iya. Angka. Ya na tahu pura mak bayi ne na berhubungan apalah tu. Iya. Maka dari sahabat manang ka apala ya Rasulullah na jama-jama maka jaro maka dia nabita ya kotanya baini mu pakoro maga nasa dosa na situ sampai apalah ya nalo jadi angka mana tu pakasiwian nah lan rolele ati angka pakasiwian nah angka to tu nasabari na tatutu matu
Jadi uko ni melo jelas kacede. Maka da usaha kanginangka pakasiweta tanya lepak lillah. Tania tu jumlah sampajang. Tania. Apa iya ko sampajang iris bilang. Iya ko baca Quran iris sama kada seko lampau baca. Iya ko pasida ke iris sama kada seko jumalana. Iya ko baca Quran iris sikiri puasa iris usaha kanginangka pakasiweta tania lepak lillah, tania ilak mata, tania parengkalinga do cili, tania pikiri, tapi ia minon royo. Agayar merasa diawasi oleh Allah. Kemudian yang kedua, ia miilalan napasi sumpung. Sehingga dia merasakan dekat dengan Allah. Napanarap na ngerang-ngerang atas salana. Kemudian menghinakan diri di hadapan Allah. Ia naruyasa tapakkoro. Makadai nabita si jam ni tawe ta kepakkoro. Masarolat di inanya masam paja sunnah sisa burakan. Tapi tanya tahu aku masih ya? Tanya tahu aku masih ya? Dia nak kado aku masih ya deh. Wadi jaji tukang batu, ukui copok bola na tahu matukang, nasi sumpung ngatin nasi bapuang Allah Taala. Wadi to jaji Pak Galung, matangangi mak domteng, nasi sumpung ngatin nasi bapuang Allah Taala. Wadi to jaji Pak balu-balu, matangangi tuda mak balu-balu, nasi sumpung ngatin nasi bapuang Allah Taala. Tahu mas sering, tahu mas bisa penne, makunraye manasu, atau arwanewe tuda-tuda, wadi dega onrong diikat dengan masalah ini. Ini menibawang, tapi wadi to jaji, okui lalan na masigi tuda, nade nasi sumpung ngatin nasi bapuang Allah Taala. Tapi angka tahu, mabelay saliwa pole masigi okui copok bola na tayo makjama matukang batu. Tapi isi sumpung ngatin nasi bapuang Allah Ta'ala. Aga nasa pung Allah Ta'ala dalam hadis qudsi. Pung Allah Ta'ala maka dana pulangi Nabi Musa. Ya Musa, aku sangat merindukan hambaku yang mengingatku dengan kalbunya. Tanya lepak lillah. Itu aku makan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Oh, sikiri itu. Sikiri. Aku makan alhamdulillah, sikiri itu. Tapi kode gagak kedo lillah. Ia milalak bawang merasa bahwa dia bersama dengan Allah. Maka itu adalah tafakkur. Iya. Masa rolat binanya masam paja sunnah sisa burakanna. Nareko yule tudat-tudangi kesisambungnya. Ia natunah kena tahu pandrita. Wa huwa ma'akum aina ma'akuntum. Itu masuknya ayat itu. Dia selalu bersamamu dimanapun engkau berada. Pasi sumpung matero. Kenro komonro. Kapo tu tahu ukui masih tapi HP minau rusuk maka bela tinala tu pasae. Angka tahu ukui pasae tapi angkai atin si bawa pong Allah Taala. Itulah hakikat yang disebut bersama dengan Allah dimanapun kita berada. Sakangin angka kemudian angka pesan na guruta Imam Zazili makada iya ko ganna ni 40 taong umur. Nagay gani nakanak ko. Nagay gani. Iya naganna 40 taong umur usaha kangi nang kasalawa salawa iya. Ang kasalawakmu de nalepa kang lillah tapi atimmu mi masalawa lori nabita. Aja nalepa kang lillah salawa ukoy lalang. Atau atimi pakai masalawa. Mak bicara sendiri mo tuh. Coba gretes aja pakai do dilata. Ang kalalo tau ko din na terbiasa na lapisi sa gicapak lilana na tattong ko kadanga na nabaca din na kedo. Ia bibawa masalawa ilalang. Ia na terbiasa ya tuh na mo macurita ki to lima salawa to ye. Iya ko terbiasa. Apa angka to kilala wat di masikiri din na kedo timu. Ia na ruyasang sikir kalbu. Atau maka ada sikir rahasia ia menemuh.